twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu kuri Shami TV, nizere ko mumeze neza. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu habyutse imyigaragambyo iteye ubwoba mu gace ka Goma, ni mu gace ko mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo myigaragambyo yari igamije kwiyamiriza u Rwanda ndetse na Uganda. Abakongomani baravuga ko u Rwanda rugira uruhare mu bitero bigabwa ku gisirikare cya Kongo FARDC, ndetse mu myigaragambyo bakavuga ko ngo u Rwanda rwafashije M23 kwigarurira agace ka Bunaga ndetse n'utundi duce two mu gace ka Rucuru. Uyu munsi tuvugana hari imyigaragambyo ikomeye ku buryo abakongomani basunikaga umupaka wa Grande Barrière na Petite Barrière bashaka kwinjira mu Rwanda. Bavuga ko bashaka kwinjira mu karere ka Rubavu ahari uwo mupaka. Imyigaragambyo yatangiye ahagana saa 3 za mu gitondo, ndetse ku buryo yageze mu ma saa 5 bikigaragara yuko ikirimo. Barakomeza gutera amahane bavuga yuko bashaka kwinjira mu Rwanda ngo baze bateze imvururu. Polisi yo mu karere ka Rubavu yakomeje guhangana nabo, ndetse abashinzwe kurinda umupaka bageragezaga gusunika abashakaga kwinjira, kuko muri kwibona mu mavideo basunikaga abashakaga kwinjira bigaragambya bashaka kwinjira ku gice cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu biragaragara ko imyigaragambyo isa naho yatuje, ariko byari ibintu mu by'ukuri ubona yuko bidasanzwe. Rero ibingibi bibaye mu gihe M23 umutwe urwanya FARDC wigarurira agace ka Bunagana kari ku mupaka uhuza Kongo ndetse na Bugande. Uvuga ko uyu munsi wa none aka gace kari muri controle ya M23 ndetse M23 ikaba yarakigaruriye. M23 isaba abaturage b'iki gihugu bamaze guhungira mu gace ka Uganda yuko bakagaruka kuko ngo agace ka Bunagana kose gafite umutekano ndetse n'amahoro. Usibye abaturage bahunze, inzego z'umutekano yaba igisirikare ndetse na polisi ndetse n'abategetsi bo mu nzego z'ibanze nabo barahunze, bakinga ibiro barahunga bahungira muri Uganda. Ni ibintu bikomeje gufata indi ntera, kuko M23 ivuga ko ishaka kwigarura n'ibindi bice bitandukanye byo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda, ariko u Rwanda rwakomeje kubihakana. Kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Rwanda cyasohoye itangazo kivuga ko imirwano ibera muri Kongo ntayo u Rwanda rutabifitemo uruhare, ndetse ko ibibazo bya Kongo bireba Kongo ubwayo, kandi ko ibyo ari ibireba igihugu cyabo, u Rwanda nta ruhare rubifitemo. Ejo ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Rwanda cyasohoye itangazo ribwira abaturage b'u Rwanda ko umutekano ucunzwe neza, ndetse ko nta na kimwe cyawuhungabanya. Bivuga ko ibitero bigerageza kugabwa ku butaka bw'u Rwanda, cyane cyane igice cyegereye umupaka, yuko bisubizwayo, ndetse ko nta kibazo na kimwe gishobora kwinjira mu Rwanda kivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi tuvugana abaturage babarirwa mu magana bamaze guhunga imirwano M23 na FARDC, ndetse umuvugizi wa M23 Wiringoma avuga ko FARDC yamaze guhunga, ndetse yuko idafite imbaraga na nkeya zayikura mu birindiro byayo. FARDC ivuga ko imbunda M23 ikoresha ari imbunda zikomeye ziremereye, yuko ntaho yazikura, ko bashobora kuba bazihabwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda rukabihakana. Uyu muvugizi wa M23 Wiringoma nawe avuga yuko u Rwanda nta bufasha na buto, yewe habe n'urushinge. Akavuga yuko intwaro bakoresha bazikuye mu kigo cya Rumangabo bateye maze bagasahuramo intwaro, ndetse ko izindi bazigurishwa n'abasirikare ba Kongo, bazigurisha bakabaha amafaranga, hanyuma M23 ikazifashisha ku rugamba. Ni byinshi cyane biri kugenda bivugwa kuri ibi bintu biri kuba. Uyu munsi wa none biravugwa ko agace ka Bunagana kameze neza gatuje, ndetse ko nta mirwano iri kuvuga uyu munsi wa none, ndetse ko abaturage ndetse abasirikare n'abapolisi bamaze guhunga kano gace ka Bunagana
kegereye umupaka wa Uganda. Amakuru rero aturukayo aravuga yuko uyu munsi wa none Wiringoma umuvugizi wa 23 yasabye abaturage guhunguka, dore ko ngo uyu munsi wa none hari amahoro asesuye. Bakunzi bacu mukomeza mukurikire n'aya makuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irarega u Rwanda ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Bunagana kuri wa mbere. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Itangazamakuru n'ibimenyeshamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda buha umutwe wa M23 imfashanyo y'amafaranga n'ibikoresho bya gisirikare. Hagataho abantu bagera ku gihumbi bitabiriye imyigaragambyo mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo yari igamije kwamagana u Rwanda. Impuzamashyirahamwe ya Societe Civile mu mujyi wa Goma ivuga ko umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda na Uganda. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Goma, Ali Darius Sasanka, aravuga ko bamwe mu bigaragambyaga biganjemo abari kuri za moto bagiye bakagera hafi y'umupaka uzwi nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramagana icyo yise imyitwarire y'u Rwanda mu gufasha umutwe wa M23. Senateur Robert Menendez abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter asabye isi yose guhuriza hamwe no kwamagana icyo gikorwa. Temistokle Mutijima. Muri iyi nyandiko ye ngufi kuri Twitter, Senateri Robert Menendez aravugamo ko inkunga u Rwanda rurimo gutera umutwe wa M23 ugaba ibitero ku basivile, ku basirikare ba Loni bashinzwe kubungabunga amahoro no ku gisirikare cya Kongo FARDC mu burasirazuba bwa Kongo idakwiye kwihanganirwa. Senateri Menendez agasaba ibiro by'uhagarariye Amerika muri Loni, ubuyobozi bwa MONUSCO ndetse n'ibiro bishinzwe Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika gukora iperereza ryihutirwa kuri icyo kibazo no gukurikirana ababifitemo uruhare. Ku rundi ruhande ariko, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro yamaganye ibivugwa na Senateri Robert Menendez, ahubwo amushinja kubogama. Madamu Makoro nawe abinyujije kuri Twitter yavuze ko kwihutira gufata uruhande vuba gutya bitiza umurinda amakimbirane n'umwuka mubi, ahubwo ko ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo ari wo musanzu ukenewe mu gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Uku guterana amagambo kuri Twitter hagati y'umuvugizi wa leta y'u Rwanda na Senateri Robert Menendez ukuriye Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga muri Sena ya Amerika bije bikurikira ifatwa ry'umujyi wa Bunagana bikozwe n'abarwanyi ba M23. Mu itangazo ry'igisirikare cya Kongo FARDC ryavugaga ku ifatwa rya Bunagana ryasomwe na Generali Ekenge Sylvain, umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru ubiyobowe mu buryo bwa gisirikare. Kongo yongeye kwikoma u Rwanda ko ari rwo rwafashe umujyi wa Bunagana. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés. Nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kwabo gifasha gisirikare cy'u Rwanda kuri iyi nshuro cyafashe umwanzuro wo kuvogera imipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu, kigarurira umujyi wo ku mupaka wa Bunagana kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2022 ahagana saa moya za mu gitondo. Ibyo bikaba bigize igitero kitari cya mbere bagabye kuri Kongo. Kubw'ibyo igisirikare cya Kongo kizemera ingaruka zose bisaba mu kurengera igihugu. Nyuma y'aho iri tangazo risohokeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, igisirikare cy'u Rwanda nacyo cyasohoye itangazo rigufi mu nteruro imwe rigira riti: igisirikare cy'u Rwanda kiramenyesha abaturage bose ko ubusugire n'umutekano by'Abanyarwanda cyo kimwe no kutavogerwa k'ubutaka bw'u Rwanda birinzwe, kandi RDF izakomeza gukora ibishoboka ku buryo ibitero byambukiranya imipaka bigabwa ku butaka bw'u Rwanda bihagarara. Hagati aho, umutwe wa M23 wo uhakana ibyo kuba ufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ugashinja igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba z'Abanyarwanda za FDLR n'indi mitwe y'imbere mu gihugu mu kugabaho ibitero.
Mu itangazo zasohoye kuri uyu wa mbere zigamba ko arizo zigenzura umujyi wa Bunagana, inyeshyamba za M23 zatangaje ko zidafite intego yo kugira ibice zigarurira, ko ibyakozwe byari mu rwego rwo kwirwanaho no gukumira ibitero by'ingabo za leta. Muri iryo tangazo M23 ikaba yasabye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi gusubira ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'amakimbirane byo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora leta ya Kongo yamaze gutangaza M23 nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ko nta biganiro ishobora kongera kugirana nawo. Kuva ibitero bya M23 byubuye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo wo mu burengerazuba Kongo. Impande zombi zirashinjanya gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande, ndetse buri gihugu kigashinja ikindi kurasa ibisasu bya bombe ku butaka bw'ikindi.